banget ya, mana kagak ada yang bisa disuruh. Tenggorokan seret banget ini, kagak ada air. Panasnya panas mentereng. Aku telepon Padil dulu ah. Halo Dil, lu di mana Dil? Tongkrongan sepi banget ini. Gue banyak banget air nih. Mau makanan, lu kemari dah temenin gue nih. Makan sendirian kagak enak banget. Kalau berdua kan enak tuh. Oh iya. Yaudah buruan kesini. Nih temenin gue, air, makanan udah gue beliin, tenang-tenang aja lu. Yaudah gue tungguin nih. Iya. Nah, ada juga nih gue bahan suruhan nih, kena nih dia nih datang sama gue nih. Gue pecut ntar dia, gue suruh-suruh dah nih. Nah, dia nih pas banget nih, tolong dah nih lu beliin air sama roti. Baru pas sampai bang. Lah emang lu gua telepon mau ngapain? Gua suruh beli air nih, gua panas banget di sini, kagak ada air, kagak ada makanan. Nih, lu jangan sono. Males gua. Lu jangan males-males. Nih tuh, tak kembalinya ambil buat lu. Ayolah. Di jalan buruan. Mau lu bisa nyuruh-nyuruh dong. Mana sini? Oke ini mau pakai air kencing gua nih. Wah, airnya gua campur air cooking nih. Roti gua kasih tai ayam. Gua kencingin nih. Enak banget. Mampus nih mau kerjain nih. Wah, ada ayam nih. Lu ganti nih sama tai ayam nih. Yam, tai lu mana ya? Yam. Lu ganti dulu tai lu nih. Dikit, gua kasih tai ayam nih. Iya nih tai ayam, pas banget. Masih anget lagi nih ayam. Tenang Wir, kerjain Wir. Asal lu Wir, gua disuruh mulu, kesel banget nih gua. Ngampus lu kerjain lu. Set nih bocah lama banget ya kalau disuruhnya. Orang mah cepetan gitu kalau disuruh, kagak ngerti. Bocah lama banget gua suruhnya, kebiasaan banget nih anak males-malesan. Ini dia ngapain dulu ya? Deh, kagak tahu orang lagi seret banget ini. Ini dia nih batang hidungnya keras daki kelihatan. Lu lama banget lu dari tadi. Selawir. Tuh, Gua udah aus banget ini. empanan buat lu. Nih kembaliannya. Kembali 2.000 doang ini. Emang roti berapa? 20.000 Dil. Wah, upah lu gede banget lagi, lama banget gua suruhnya. Dil, nih lu mau nggak? Enggak, gua udah kenyang. Wah, ada apanya nih Dil? Kagak ada. Lu bener Itu kagak masih mau disegel. Bener nih kagak mau nih? Kagak. Anyep banget nih, rasa-rasa teh babal nih. Ini campur apa nih? Lu kayak segel. Lu makan dulu. Enggak. Lu minum dulu. Gak enak. Pegangin. Kok rasanya begini ya? Basi kali. Lu beli roti di mana lu? Kok airnya begini nih? Rasa keringet lagi. Gua enggak tahu Nih, coba lu beli. minum. Lu beli kalau rasanya kagak ada yang jelas lu. Enak ini. Apa? Tuh, coba lu cobain lagi. Kecut. Cobain lagi. Kecut banget. Ya. Lidah lu kali lagi sakit. Maaf Wir. Ini air aku bukan kasih apa nih, buset udah gua nunggunya lama banget. Gua main PSG-nya apa nambah 2 kali nungguin lu doang ini. Udah sakit banget gua. Air lu kasih apa nih? Air gua kasih air kencing gua. Wah, lu bener-bener banget lu. Roti. Roti lu kasih apaan? Tai ayam. Punya bener-bener enak nih.